Pozdrav ljudi! U ovom videu, kao što vidite po naslovu videa, danas radim jedan od najtežih challenge-a. Pokušaj da se ne nasmeješ. 100% ste gledali barem jedan video sa ovim challenge-om, tako da sada ću i ja da snimam. Vidite da piše najteže do sada, tako da verujem da je teško. Ali, ima jedna mana kod ovog izazova. U stvari ne mana, nego jedna sistenica koja promenjuje sve. Kada se ja nasmejem, video se završava. Tako da mislim da je bolje da se ne nasmejem kako se video ne bi završio tako brzo. A mi prelazimo odmah na video. Dobro, ovi kao duva trubu i onda auto se tako čuje. Dobro, razumijem sam. Malo nije baš najbistrija slika, ali dobro. Vidi se šta hoće da snimam. Šta su snimali. Bolje da ovo ne gledam. Bolje ovo da ja ne gledam. Recite mi kad prođe. Jel prošlo? Jeste, super. Oj, bože. Ovo se ponaša kao foka ili ona riba na suvom. Ali meni na ovakvu snimku izgleda kao da je to neka planina, što mislim i da jeste, i da je baš hladno. A da se on kupao u nekom ledenom bazenu. Tako mi izgleda. I šta će sada da bude? Neće padnu. Kako voze zajedno? To mi nije jasno. Dobro, ovo je kao puška neka. Ova pozadi ne primećuje da je niko snima. Ponaša se kao Mr. Bean pravi tako facu. To. O moj bože, ovo mi nije smiješno. Kako su to uradili? Jaj! Ovi sad voze motor. A kao ovi trči sa lišćem, kao da ovi stvarno voze motor. Dobro, mi nije smiješno, mi je cool. Brate, ja bih volio da idem tako brzo. Na vodi. Meni ni ovo sad nije smiješno. U stvari jeste malo smiješno. Ali više zapanjujuće kako neko toliko drži toga. Da mu nijedna ne padne. Joj, dete ga vozi. Gde? Nije ovo bio smijeh. Imam problem sa disanjem. Znate vi. Oj bože. O bože me sačuvaj. Dobro, ovo jeste, moram da priznam, ovo jeste malo smiješno, ali nije mnogo. Znači nije mnogo smiješno, malo je smiješno. O moj bože. Ovo je normalan. Ovi ne mora da ide na roller coaster, ovo mu bukvalno sad kao roller coaster. Rekao sam, imam taj problem sa disanjem, nije to bio sad smeh. Tišina, nemojte nikome da kažete. Čekaj, kao voz prolazi da mora da se zaustavi, što ovako sporo ide. Joj, bože me sačuvaj. Ovi ljudi guraju to.
Meni ovo nije smiješno, ja sam se uplašio od ovoga, bukvalno. Oh, okay, okay. Oh, that's super excited? So I closed Much Ado About Nothing on Sunday, and when we finished, we were like all on the set and we were drinking, and Stokes was like, Matt, dude, Kako neko ima takav glas? and he was like laughing so hard. Yes. Wow. Ili sa Fokom ili sa čime igra? S kim igra? Ne sa čime, nego s kim. I got a cigarette is a trick. Now you just go, you throw it, it ain't, Gde mu nastade to? it's right here. Gde mu to... You get it, you toss it, What the and it's fuck? right. Dude, how'd you do that? On mi je više ludo nešto. Hail, Satan. Joj, Bože me sačuvaj. Nasmeo sam se. Video se završavam. Ljudi, to bi bilo sve od ovog klipa. Ja se nadam da se vi niste nasmijali. I, ćao.